So, hello guys. Kumno pinsan lani pin receive pisa na po jong kopel PA. Parlok pinsan lani receive pisa na po jong Google Pay apin set sang tay Google Pay parlok nang bapila ban yo yaw am. Mentangan set. Adin balang set Google Pay ngayu iu new app Google Pay secure dengan install ya new am. App pang parlok nomor kan kalong kapaslu nyopo ar persen perlo. Balai ngapan PA kani ke video namar mentagi por kala persuk isya bangi ngilet si ru ngim don kam su ladang ngim don kutiru nyusen bet kepisah na bang habang om don kam su bandra ya kepisah ti susen bet na bang habang ngemut na ubreu pilasuk nam don kutiru apsi pang parlong kendai pu perak nama hispa to apsi pang ba undam adin bawa dap ngan open ya nu am pin open ya nu apa adin bapila open te pihak ban register pihak ban aya nomor pun cung piang te perlo pihak ban register ya nu ap kanang bapila ban kam ya nu ap te mentangan register no ya nomor pun cung tengan thok ngan open ibreu nomor pun nomor ulung badan kam tang te pin cheus ya ki akau ko jong bi kanu pin ayang te perlok pila ban register dau email ke jong bi ni pun nomor jong bi te pin verify ya pun nomor ya OTP jong bi ada nang ta perlok andalawan ke message kum tu pin up sipang pin kopi YouTube pin ayang ni te pihak pan link ya kabang akau ko jong pi hang ni kanang pa pila pan sender ni receive pisa na po jong nu up pin ay alaw ada nang ta pin abiang alaw tak up kanawan ke message apsi pang mo perlok man message tu kalawan ketika message baik ketangkap tu kala long parlok epi bapin sen lani pin receive pisa na po jong uniu up pitang suri register yo pun nomor jong pi bat pi pitang suri register pun nomor jong pi bat pi aktif ya piling ya kabang kau jong pi po jong uniu up ta tangkum tak pi ala ban risen lani receive pisa na po jong uniu up klaim don kam complete KYC kiwai apa lok pihak ban don kam complete KYC kenang pila ban sender receive pisa ndai uni Google Pay om don kam ya kata su aktif su link ya kabang akau tangkat takal tapi yang ni pelok bang akau activate pin kam hane ban le saban set ya UPI number jong pi UPI jong pi uba feeling hapo ke bang akau jong pi nang bak pila ban sen lani receive pisa dau ta UPI ke jong pi syak breu lani kapisa kan wan hapo akau jong pi daki breu kisten ya kapisa ke jong pi happy tangan open it ya kene ko weru namar kolong badan kam dan mentang ala palok mensen lani receive pisa na po jong Google Pay ya apsi pang parlok mentang ada mau ban set ya UPI number jong ngau bang ngaling abang akau jong ada ban set dan apsi pang adin ba pila dep set parlok kemurka long ya pi ba pinsen la receive pisa na po jong Google Pay app te pangni pila mencit dau password lani dak face unlock pi ba pin unlock ya uni app kanang ba pila ban sen lani receive pisa pai pi yang ni parlok pin save pisa syak breu dak pisus kan ikut jong breu ni pin save lagi kontak artali kita dak UPI ne dak scan ya QR code jong breu
yang ni pela ban transfer na ya ke pisah jong pi nabang habang na ka bang akau jong pi se ka bang akau jong pi la tapi don bang akau arla jale ani pela ban recharge mobile tatang kum tai parlok